Draga braćo i sestre, ako želite da budete omiljena osoba, naučite da saslušate druge bez prekidanja i prosuđivanja. Vježbajte. Ono što prekida drugu osobu je naše dokazivanje, naš ego, da je važnije ono što mi kažemo nego ono što drugi kaže. Ali to će samo otežati komunikaciju. Poslušajte druge sa velikom pažnjom bez prekidanja i bez prosuđivanja. Osoba sa druge strane će se osjećati shvaćenom i bit će zahvalna što u ovom svijetu postoji neko ko ima dovoljno ljubavi da sasluša. Hvala.